U Zagrebu 5. svibnja 2018. godine na bazenu Svetice održano je 10. otvoreno regionalno prvenstvo Hrvatske u plivanju za paraplivače, Zagreb Open 2018. Glavni organizatori bili su Plivački klub Natatori Zagreba i Zagrebački sportski savez osoba sa invaliditetom. Na 10. jubilarnom prvenstvu nastupilo je 13 klubova iz Hrvatske, 3 iz Slovenije te jedan klub iz Bosne i Hercegovine. Natator Zagreb, Ozana Zagreb, Hvidra Sisak, Delfin Osijek, Dubrava Zagreb, Forca Rijeka, Frogo Zadar, Plavalček Slovenija, Split Sarajevo, Velenje Slovenija, Vidra Varaždin, Plivački klub Zadar, Barok Varaždin, Barutana Vinkovci, Jadera Zadar, Plivački klub Koprivnica, Marsonija iz Slavonskog Broda. Za medalje se borilo 120 paraplivača i plivačica. Od istaknutih imena izdvojili bi Kristijana Vincetića, najboljeg aktivnog hrvatskog paraplivača, sudionika na 3 paraolimpijske igre. Osim Kristijana nastupili su Tomi Brajša i Marija Pinjuh, dugogodišnji reprezentativci Hrvatske. Pridružio nam se i ove godine Ismail Zulfić iz plivačkog kluba Speed Sarajevo. Ismail je očarao doslovno milijone ljudi diljem svijeta. Mladi perspektivni plivač koji svojim zalaganjem i karakterom dokazuje da je samo nebo granica. Znači, prije godinu dana sam odlučio, kako bi to rekli, bijesiti kopačke, okoli nisu kopačke, ali su naočale, ajmo reći. Pa jesam, da, započeo sam evo prije 3 godine, sad će uskoro biti 3 godine. Tu karijeru gdje sam prošao na tom castingu za reklamu i... Kokice, kokice! Jel možemo pomiješati više okusa? Prijatelju, kod nas se miješa i prži onako kako ti to hoćeš. Zmajo, prži! Evo kokicu za šokicu. Jel tako, Zmajo? Snimam i jako mi je lijepo u tom svijetu, ne mogu se žaliti, tako da. Pa jako lijepo u svakom slučaju, prisjetiti se nekih svojih dana kad smo tu plivali, pogotovo na ovom lijepom bazenu, prekrasnom, novom, pametno napravljenom i jako mi je drago vidjeti svake godine sve veći broj natjecatelja, tako će se, nadam se, iz te nekakve kvantitete i izbaciti nekakva kvaliteta koja će onda dalje Hrvatsku predstavljati na velikim natjecanjima kao što je moja generacija to radila. Odlično mi je bilo na plivanju, evo malo da odagnam misli od događaja koji se dogodio nama u udruzi. Nama je nažalost preminuo jedan član u četvrtak, Ivan Vnučec, hvala lijepo, i ja njemu i njegovoj obitelji posvećujem ovu medalju. Osvojio sam prvo mjesto na 50 slobodno. Molim lijepo. Još bi se samo volio zahvaliti skupa sa mojim velikim prijateljom Ivanom Budakom. Nas veže koliko već 7-8 godina prijateljstva. Da, tako nešto, najmanje. I puno dobrih druženja i priči i uspomena i sviranja i pjevanja. Ovom prilikom bi se htjeli još zahvaliti divnoj publici. Hvala publici u svakom slučaju. Navijači su isto jako bitni jer oni dižu nama adrenalin i da se i tjeraju nas da se još više potrudimo. Publiko, najbolji ste. Ovo je u stvari sad najmasovnije ovo regionalno prvenstvo do sada, 10. po redu jubilarno, tako da je dobro ispalo. I najviše klubova, najviše plivača, bez problema, bez zastoja, tu je novi bazen.
Imamo puno više prostora za smještaj plivača. Plivački klub Natator ima ukupno 39 natjecatelja, od toga iz moje grupe je bilo možda 15-20 i ostali iz Ferdinih grupa. Jesam, zadovoljan sam. Neki su mogli bolje, neki su super otplivali, ali u principu kad se sve zbroji, dosta sam zadovoljan. Da. Pa ima, definitivno. Ima dosta mladih i jako su vesela ekipa i dobro se slažu i mislim da zapravo sa upornim trudom da će biti ok. I imam osjećaj da je danas puno su bolji uvjeti i puno smo prihvaćeni. Mislim, kad je Natator bio još mali klub, niko nije znao za nas. I Ti si od samog početka. Da. Tako da u tom samom startu je Natator zaista bio malen klub, dok danas evo vidimo da je domaćin ovakvog velikog natjecanja, što je stvarno čudesno. PK Speed. PK Speed, znam ja ime, ne boj se. Ti nam je trener. Trener čeka bebu, tako da nije mogao doći. Mi svakog momenta... treneru. Pozdrav treneru. Naš klub raste iz dana u dan, sve više i više, da imamo više članova, više sati, da se razvijamo i da se proširi ovaj naš projekat, naša ideja na cijelu Bosnu i Hercegovinu i da imamo članove iz cijele države. Fino. Mogu ja to probati samo na sekundu? Aj, hvala ti. Dame i gospodo, od svjetske senzacije, a meni je glavina poštena, znaš, ima ja glavu. Što kažeš, može ovo proći? Evo ja ću se zamijeniti, eto tebi. A kako tebi stoje da vidimo? A ti imaš te svoje. A dobro, ovo je već manekenstvo ozbiljnije. Kad ću ja dobiti ovakvu majicu? Mora se prvo pisati da plivaš, pa ćeš dobiti. Još jedno natjecanje održano u savršenom redu i organizaciji. Moram priznati da sam lagano postao razmažen. Natator me je navikao samo na najbolje. A sada spomenemo i one najbitnije, a to su naši plivači, jer ovo se sve održava radi njih. I oni su me itekako razmazili svaku godinu. Pristojni, lijepo odgojeni, odličan odnos sa trenerima. Treneri onako kako treba, zapravo ovo mi se čini kao nekakav međusvijet koji je pomalo savršen. Puno smijeha, puno dobrog raspoloženja, poštovanja, odgovornosti. Moram tu stati zato što ću početi zvučati apsolutno patetično, a to ne želim. Zadovoljstvo mi je bilo još jednom prisustvovati ovako prekrasnom događanju. Zovite me obavezno i sljedeće godine. Divim vam se svima i tu bi stao. Hvala lijepo, poštovanje.